Kia ora e te iwi, haere ake nei I te Karere, kua whā te koutou, te kura kaupapa Māori tuatahi o te motu, a Hoani Waititi. Kua whā te kaumā rima tau, te marae o Hoani Waititi. Kua whakahokia a kahurangi Noeline Taurua ki tōna tūranga hei kaiako matua I te kapa o ngā rarau he hiriwa. Ko Pearl of the North, tētahi huihuinga waka ama, ka tū ia tau ki te tī ki roto o te Tai Tokerau. Nō reira, kei aku rau hui puta noa I te motu tēnā koutou katoa nau mai anō ki te Karere I tēnei rā. E whitu wiki o rātou e kōrero tia ana, e whawhe tia ana, ka tahi anō ka puta he uru pare I te kapa rarau he hiriwa. Kua hau kerekere rātou ia ahi treiria I kirikiri roa I te whakamātautau tuatoru o te whakataetai Constellation Cup. Kia hatia, kei muri te awe o momoho ki tua he tangata ke anō. Kua whakahokia a kahurangi Noeline Taurua ki tōna tūranga hei kaiako matua I te kapa. Engari he here kei runga, kei a te o Kiwa McLean, ngā whakamārama. E tohu kua putapea ngā rarau he hiriwa I te waha o te parata, ki te āiopi pītanga. A big performance when they needed it most, the Silver Ferns. Kua whaitiki whakatikaina ngā hapa I turakina ai ahi tareiria I te whakamātautau whakamutunga o te kapu Constellation. Such a better feeling. Kātahi nā te tāngā manawa reka whai muri hoi ngā hinganga erua ki te whenua moemoea me ngā mānuka mo te wāhi ki te pauako. I'm proud of this group today. There's, it could have really put a lot of pressure on, but they every time have been really clear about what their job is and their professional approach to how they deal with that. He toanga hira whai muri hoi te waihapetanga o kahurangi Noeline Taurua ki te ihu o te waka. He piki ngā wairua, ma te aroa a kapa. Had obviously some big news out of Netball New Zealand last night. How did you guys find out about this? And we did get brought into a room to get the message. We don't necessarily know any details or anything around it, but also acknowledging that currently our situation is still what it is. Tērā ngā here hou kua tāwhia kia taurua, ko ngā panonitanga ki te hōtaka me te taiao o te kapa, me te hatona tikanga kia whakaungia aua tai pito, he ngā marama. Te hara mai nei. She's going into this a little bit reserved, and I hope she still retains her coaching values, but certainly there will be compromises. He oe kahore anō kia tau te whakataunga kia Yvonne Willering, he tatarawa pea ki ngā tākaro e kainamu mai nei ki Piritana Nui. I believe she should be going on the Northern Tour, even if it's just to check out the facilities for next year's Commonwealth Games, which are in Scotland. It's not a conversation in the group at the moment because we've got a task at hand, so when it's the right time, we will talk about it in a group and figure that out. But for now, we're very task focused on we've got one more game and we've got to win that one. Te ripatau ārai whakamutunga hei whakatahuri te waka ki tēnei te renga. Te o Kiwa McLean, te Karere. Kōrero ana te o kiwa mo te waka ana, ko Pearl of the North, tētahi huihuinga waka ama, ka tū ia tau ki te tī, te ūkai pō o kahurangi Noeline Taurua. I hikina ake e tētahi kapa ara e ngā hoi hohoro te mānuka o te kuhu ki ngā rihi e toru katoa o te huinei, e whā te kaumawha kiromita te roa. Kia kohi pū te arātau ma Janie Tai Iringa Bennett e pakangātu nei ki te mate pukupuku. Me he tai iringa waka ama, he tai iringa aroha mai te tīma tiare no te karapu, ngā hoi horo pawarenga. Kia tū kotahi mātou mō tai iringa. We just want to raise awareness for her, for what she has accomplished, like kua roa te whawhai I aia, I mahi ai. So e ahua harikoa nā mātou, she's beaten the cancer. And ko te whāinga kia noho pērā, kia noho harikoa, kia noho ora pai ia. To be honest, after a decade of waka comps and gold medals, we are struggling to find the inspo. Then we saw this inspirational story from one of our own and thought, if she can spend 2 years fighting cancer and beat stage 4 cancer, then we can come back together to back her.
He kaupapa pena pūtea mō tō rātou whanaunga a Janie Tairingaroe Mata Bennett, kua pāngia e te mate pukupuku hākoma. E rua wiki te roa o te whakatau a ngā rata ka mate ia, engari e hikoi tonu ana a Janie i te mata o te whenua i tēnei rā tonu. I like the wahine toa she is. The opodi she is. She wasn't done fighting. But after radically changing her treatment plan, she's walking around, breathing easy, and even back on the pai āhua. Ko te whāinga kia tākura i te poi tūkohu anō, because i te tino mohi au, i tino pai ia i roto, he mā tātoki ia i roto i te ao o te poi tūkohu, ai, ki te koutu, so ka. Nā whai anō, e whātekau mā whā kilomita te roa o te hoi, ko te rehi tuatahi he rua te kau mā whā, rehi tuarua he te kau, rehi whakamutunga he te kau kilomita takitahi. I kōrero mātou ko tōki tīma, me tō mātou pauako wakaama ko Chevretu. Engari i tērā tau i āhua i te prakti mātou mō Brazil i tērā tau, so i tēnei tau i āhua ko tai te wā me tuku te aroha kia rātou, kia aia ia tai, ai. Me te anganga whakamua o te waka, koia ko te whakapiki ora, whakapiki kaha. Harata Brown, te Karere. Nā te rongonui o te huihuinga wakaama o Pearl of the North, kua hau atu hoki tōna rongo ki tā wāhi, e whā ngā tīma no Scarborough Outrigger Canoe Club i whakawhiti mai i piripane ahi tareiria kia wheako a tīnana a wairua hoki rātau i ngā āhuatanga o te peara o te nota kia tahuri ake tātou. I've got a bunch of Kiwi friends in Australia, and I tried to come out here and do this race about 5 years ago, but COVID hit, so it was cancelled. So we never got here, but I've always wanted to do it since, so finally got here and I'm thrilled about that. Hopefully we can get some points. In Australia we have points, each race accumulates points, and at the end of the year all the clubs have points, so we have a big presentation at the end of the year for that. So that's pretty much the end of this year's racing. A lot of us do single racing. They have a lot of independent races over there. So we'll be doing those as well, and then next year we'll build up to the Nationals in May. Fitness. Focus. Focus. The 3 Fs. Yeah. Fitness, focus and fun. Ka tie tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ka whakawhiti atu tātou ki te marae o Hoani Waititi. Te marae i whakanui nei i tōna huringa tau whā te kaumārima i ngā rangi whakatānei. Hoki mai anō ki te karare i tēnei rāharare o te reipa. I whakanui e te marae o Hoani Waititi tōna huringa tau whā te kaumārima i ngā rangi whakatānei, ngā rangi whakatānei o te reipa. Ki etahi a kaupapa whakahirahira pēnei te mā ke te pō me te Kapa Haka, tai atu rā hoki ki te pō kanikani o kawa me te rā hā kinekina. I reira tā tātou kai kawe kōrero a mārena mane e hopu ana i ngā kōrero, i ngā whakaaro me ngā mahi i mahia. Hei tīmata i ngā whakanui o te wikene roa, he pō whānau. He mā ke te pō ki waho, he waka ngāhau ki roto.
Anā ko te pōro nui I tū I te hatarei e kia nei te kaweora. Kātahi te pō a tāhua rawa atu. Whātekau tau. Whātekau tau te kura kaupapa Māori aho matua te whare kura e mihi kau ana ki te whānui o Hoani Waititi marae. Hari koa katoa taku ngākau, ko tai mai nei a hau, ki te whakanui I tēnei pī ki ekenga. Mai te kore, ki te whātekau. Ana te nui o ngā hua, ko putangai. I whai wāhi a whai Kathy Jews ki tētahi kōmiti, ana whai muri mai ka noho ko taua kōmiti ko te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa. I kōrero ai mō tātou. Hei tauranga ātete tātou. Nā reira ātete. Kaua rawa e whakai kia turakina e te ao Pākehā te pātū watawata kua waihangatia e tātou. Ko tētahi o ngā kaiako I noho hei tūmua ki hoki, ana kua mātakitaki ia I nei raukura, e tipu ake ana hei rangatira. E rua nā wai I Hoani Waititi nā tau o te iwa takau. E whare kura hana o tēnei me te kura kaupapa Māori tau iwa takau mātoru ki te tau uamanu. A kamutu tērā era momo a nā tamariki. Kamutu ko etahi o nā tino pau o te ao Māori ko o tamariki. Engari I te wā I te kura, nā mai hanariki putau era tamariki. Koe no here te mai I mate te tangata I era whanonga. He mea nui te kata kia tātou tēnei wā. Kamutu me te... Kamutu, etahi ko tūmaki kē nai nei. Tētahi ko tūmaki kē nai nei. Kamutu, ko ia tētahi o nā tino tamariki me ki wairua nui. I vai wāhi anō a Rāwiri Rai te tū hei tūmaki o te kura mo te ono tau. Ia we te tiro ki ngā raukura o te pō nei e tae te ki ko ao o mātou wawata. Ia mātou e punua mātua ana. I ki mātou I whakapono mātou I te whakarite e nei tamariki mō ngā mahi kairano ke whakaorohea. Ana ahakoa te anini o te mahunga I puta ngā raukura ki te tākaro hā kinakina. Raukura ki Rauātea. I te whai te ihu, mai tētahi taha I te rātu tā, engari nā te pai o ngā waiwai o ngā taina ka puta tō rātou ihu ki mua. Tētahi o ngā kēmu nui o te rā ko te rīki, tuakana ki te taina. Kua tai atu ki te Wāhanga tua toru, kei te oma tonu te nuinga, mea ko au tērā e ko paura wātu te hau o tēnei. E rongo ana I tētahi momo mamai I te mea I ahua tahitahi a mātou e te hunga nei, e toru toa karapipiti ki a rātou. Hoi anō rā I te mutunga o te rā ko te kaupapa te toa, ko te tīmatoa, ko taikaka. Aha ko te a. Engari, mutunga mai o te rā, ko te kaupapa nei koira ke te tino toa o tēnei rangi. Ana, hei tā te kōrero, he kura I whakaarahia I roto I ngā tūmanako o rātou mā. Mārena mane, te karere. Ka tikua Waimari tātou I te hononga mai o te tūmuaki o te wānei o te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi marae, tētahi o ngā pū kōrero o te marae, te hira pāinga, taku tuakana e mihi ana kia koe, tēnā koe. Te mana hau e mihi a ki ana, tēnā tātou. E hoa, pātai tuatahi I tākoro rīki koe? Kore nei. Kātahi rā te kore takera wātu o tēnei. Hoeno, kōku nā tuakana I whai wahi atu. O tō hoa I a mana e piha o te tahirau Matapae. Te hakaraia moke. Ko waiho ko te pāhutu poro kia kawariki Morgan I a mahanga pihama. Hoeno, tutuki pai. E ngā whainga o te rā.
Waiho atu mā ngā rangatahi nera e hoa, ngā mea e tai tonu ana te tinana me te hinengaro, waiho atu mā tērā momo. E hoa, tokohia I tai atu ki ngā whakanuitanga I roto I ene a rangi whakatāne. I runga hoki I te mōhio, he whānau tino nui te whānau o Hoani Waititi marae, o te kura o Hoani Waititi. Tokohia ki o whakaaro I tai atu ki ngā kaupapa I ene rangi whakatāne. Koni atu I te rima ono whitirau tāngata. Me te mea nei koe ke mātou ki ngā whakareanga, ki te reanga tuawha, o mātou tamariki, a mātou mokopuna o mātou uri. Hoi anō ko te pai o tēnei weekend, E runga anō I te tono I te hiahia o Carolyn Morgan, te tau kuahuri. He whakanui I o mātou na I horei, I a rātau e ora tonu ana. Ko Nana Leti tērā, ko Papa Pita tērā, ko Nani Aroha tērā. Nā reira, te rā paraere, motu hake, kaupapa, rā kaumātua. Ai wareware hia kuare tia e marena. I whai wāhi tātou, mātou, te wānanga I te ata o te hatarei, ki te whakatakoto, I tā mātou mahere rautaki. Kāre anō tēnei wānanga, kia whai wāhi mai ki te marae, I roto I ngā whātekau tau. I noho noa, ko te mahere rautaki ko ngā moe moea, ko ngā hiahia, ki roto I te hirikapo o Papa Pita. Hoi anō, nā reira I takatu, I whai wāhi mai, ngā peka o te kohanga reo o te kura, me te marae ki te āta noho, te whakau, I te anamata o ngā whātekau tau e hārea kenei. Ka mutu rā, ko Mauri Pitiki, ko tai e nā kākahu, ko puta mātau ki te kanikani I te pō hātarei. A ka mutu, tainei nei, te rā tapu, te rā mana hau te rā hakinakina. Kare kore. I kororo koe mo te wānanga I te ato o te hātarei, me te whātekau tau kei mui te aroaro o te kura, me te marae no reira, hea te prēne, hea te prēne mo te whātekau tau e tū mai nei? He whakautonu I te kaunga. Kaunga reo, kaunga tikanga, kaunga kaiako, kaunga kaimahi. Hei reira tātou ka ki I te whakamōmonotanga o tō mātou marae, ka mutu tō mātou kura. Whātekau mārima tau mātou, te marae e kōrero tia mana marae hau te hira I tēnei wā. Ko toro atu ki ngā ratonga hauora, ki ngā kaumātua, ki ngā whānau, kua piri mai ki roto te hau auru o tāmaki mai ngā tau whitu te kau. Nā reira, ko te whai wāhi, e riro mai ai mātou I te mana motuhake, I te tino rangatiratanga o enei taitara paraka whenua e nohone, te tahi rau te kau mā whā eka kai tua, e whakatū ai mātou I tō mātou whare wānanga, e rapu ana e kemi ana mātou I ngā tākuta, I ngā rata niho, I ngā whare hoko kai, kia motuhake ai mātou, I roto I tēnei, I roto I tēnei hapori, I runga no I tō mātou mana motuhake, mai ngā pipi pāpau, te kohanga nei, āhare ake nei te wā, piki ake, pakeke, kaumātua, kuia, ki konei, ki Waititi nei. Kuia kai a koe, te hira, kuia kai a koe. E rongo ana ku taringa I tēnei kupu nei, te raukura e kaha whakahuatia nei e koutou o Hoani Waititi. Tēnei mea te raukura aho matua. Kororo hia mai, hea te tikanga o tēnā? Ai, kua tuhia kētia, I ngā mātāpono, I ngā iho matua, o tō mātou nā aho matua, e whakau nei mātou ngā kaiako o tira ngā whānau ki te pena I a tātou tamariki a tātou iti kia tū hei raukura, hei rangatira mō rātou nā iwi, mō rātou nā whānau, mō rātou nā hapori. Nā reira, koinei te pai o te wikene, atu I te maka whiu wero, whiu kupu, ahoa nei tētahi ki tētahi, ko te āta whakaro I te anamata. Kia tātou tamariki, kia tātou mokopuna, hoi raru pēr rātou, e ngā whiu ngā te kāwanatanga, pūtea kore, ngā aupehitanga, tēnei o tauneke, he mea hiki, he mea hāpai, e te katoa, mātou o ngā Huani Waititi, kia uei tō mātou nā Waititi tanga, kia rewa, kua tātou tamariki, hei raukura, mō ngā rangi kei te tūmai.
Ia hoa, mihi nui ana kia koe te hira tō kupu whakae, ngā wā katoa, ka tono a koe e te karere, kia whakarangatira koe i tēnei hōtaka nei, ka whakae koe, mihi ana kia koe, hoa whakawate i a koe, no i ngā wā katoa ki tēnei kaupapa tautohi toa tātou. Ka mihi kia koe te tuakana, te hira paenga, tūmoaki o te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Tēnā koe, brother. Tēnā koe. Kārawe, tērā tangata, he kotahi roto i te whakatupuranga. Hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia mau tonu mai. E tiwi e mahuta ake nei ko ngā tohu huarere. He aho no te aho matua, whiri ara te taura tangata. He aho no te aho matua, he kura no te kura tapapa. He aho no te aho matua, whiri ara te taura tangata. He aho no te aho matua, timata ake i te kohanga reo, ko ia te tua papa o tōku reo. Whakawhiti atura ki te kura kaupapa, ki te ako i oku. Ahaka mana para tawanga wha, piki ake rā ki te whare kura. Te kapa haka koe ia te piringa, kua puta ki te ao he rā kura. He aho no te aho, whiri ara te taura. He aho no te aho, he kura no te kura tapapa. He aho no te aho matua, whiri ara te taura tangata. He aho no te aho matua, Koe no rei tiwi, koe nā tā te karere i tēnei rā, rā hararei puta no i te motu. E mihi ane kia koutou katoa, i mātaki mai nei i tēnei rā nei. Ka kite anō i a koutou, hei tēnei haora, a popo, kia ora tātou katoa.